Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi bersama saya sendiri di channel Belajar Mengaji Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita belajar mengaji sama-sama supaya tidak terpatah-patah lagi. Jadi kita pakai irama ini insyaallah. Semoga kita dengan pakai irama mudah ini, semoga kita ke depan makin lancar mengajinya. Jadi kita akan melanjutkan di surah Ibrahim ya, juz 14. Kita belajar sama-sama, ini masih juz 13 karena berhubung masih di surah Ar-Ra'd. Ini ada 2 baris lagi, nanti kita sambung di surah Ibrahim ini ya. Jadi kita sambungkan surat Ar-Ra'd sedikit lagi, kita belajar bareng kita sama-sama ya. Jadi untuk menghematkan waktu, sebentar. Jadi kepada sahabat semua yang belum subscribe di video kami, tolong dibantu subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Mengaji Iqra. Jadi kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru lastu mursala. Kita ulang. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab wa man indahu ilmul kitab. Jadi sekarang kita lanjut di surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id wa ma
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. صدق الله.